Ghana Madeshia non sia boy mamunyina ajo and some would drop ya boa no send me no siakasia bo. A brother sia de basomo and then ayo sanabo sun de toso watcha fimpimienu and ya dunumienu sunie some what dry depanon. Woko ba fontenta fedie no soa. Aya www.sompafmonline.com. Facebook ni ya Sompa 93.1. YouTube no. And also your Sompa TV then you ko sunya de dem life and color de pa you anuma one more Sompa 98.9 one also focus your boy to apeta kwankwan ya say so to ho mu ka mu wo bibia da bo de ma one mutie and some draw de ba ne de makoti no bi anie titina ni de ma ndc amanyoko no yero for Sompa for akasa de atodwa wo say electoral commission adwumadi one mu die nyina no kame ya say one mo ye e de ama aban mampani na nado danko akufo so social probase wo siremu mantemu mo de atodwa say samanfo ehwene mu so be resafula one de ohwene say na so afo na ye adwuma o mabɔ adwuma wo bo won mabaso ye pa Ghana Association of Industries one mo so akasa kira say baby o my Ghana keka kwanemu adio enti aban wo mamu a enyoma emergency anemo ka say napco for so de krata akwakodan krobia sante kotoko hene opim so setito otosumye no se baby o mu gira se de krobia sante kotoko hene mram normal allowance ya akamu bebu so menkro no empenimfo hwentu ama wunum Abrantia Steven na ajekum ye nanu ada wajabra ne ye to kono no mafie makoma konsia mu ma wochi na no wonsia dro no ye ne o maame ni mpo akasa no wacheche nsemu ye yare hosem amsa fode me kollo wa menya krobo abato mpesu aso entity abato so mpa fam nsem chefa pronso chese ayasa bia hodo wol yilo krobo ene menya krobo nyina atiam sa wo mo made hia wuwo ehye fridge mu no wo mo majuo mu funu na funu no pra ene pro ni nyina ECG fon kania o matwam be na wochimie no ekeka kobosomini no na so menya krobo hono no wa no na no matrankonya ye won so de abachira sa afedi ayeye ECG fo momo masomni wo na so fo hwekwa yo nsensem so chese mampedi na nado danko akufo do obadwuma pa ne peso ene nuane titiro ne aburo abusu Ghana memu afofro be ka we no ho ne yeteba so mo se no no si akase bo ayi akokra mafia series na so ya sene wo persirisi papa de hia wo asirisem wo betumi de to ho fo na de abobra eno ane akokra mafia series nyame ya doma meme da bia ne yeye efre no no nwotwempa mu kopem no nkro ne ase twa repeat wo kwada no mienu kopem no mienu mpa mu so fra na so beso asene bi 0249 942842 0249 942842 Abusia yani ayeso manyumre na ya bo amalibi aboga mene akosia ejewa kwade boaten afi ensem no ninchi omwankasa eni abusa for yan shasem fam free mampani na nado danko akufo ado bochema pc be maboada na tena ye na se ye no ka say mampani asa probase ewo omantifi mantem no mo ne kropon tamaleni ne mpotemu a wo ko na ni ko twa wisa no ne tia sentemo wo de kwakọ hwanyuma na so afọ ne na pamfo ye no ho no mo no de ama contract a wo sa contractor fo gina so ye adwuma nyina mampani na nado danko akufo ado se wo ko na ordinary ko twa wisa no ne tia sentema kwakọ de akire na mampani ko dru srem eno ne Northern Star Radio for kwakodin komo awo tamala bonten so no ye ne se ansa no ba beba tamale na ne nsema na Ghana bonten so nyina se mampani na nado dan kwakufa do wonya resafo na so afo do wonyi biedi na onfa bi meshishem ni adeade a hona mampani na nado dan kwakufa do ekire se na so afo ndi o ma ye adwuma o o ma ye adwuma pa obi abomodene apeja o man no e de ababedu ba bi edro sisi a ono kra de so hepetata kremu a wonu omoka resafo omofra resafo ehwes ye obeyi asofo na die no emudodo na ya kwakọ ye ndisifo a omopeso omofo kan bi so na samamoni ye basa no munya nsamka enyanyina so edebo aban na chi si etiefo pa atwere amponyankrompon pase ya demo a otamununkum achi otuturubon so tonso bawia obotantimo odija fodum no mununkum jire matata ehya beka hye nso a every 2017 a Ghana mampani na nado danko akufado eso akofuna musoye so o kantama dinsia wiabiagu abwagu so se ayi osiomo
anajo chese abribia Ghana for sufre no beba na oba be page your mind no e de agya konkonso no ne na so for power mo if 100 and something e de babe si sabre ya ye gina mu resafo papa bia ne wono ma mampeni na nado dan kwakufu ado aye we se bia adwasafo na beti atua so won hyeda ma adwuma ye de foforo be kwa kwso honum na no national security de wo de ba ye chese resafo papa bia nim e na mampeni na nado dan kwakufu ado chese wo kan praying enye premfa se the minister se ndi o ma ye adwuma ma ba adwuma pa na mo gina ba bi ya resafo no emu fa dodo no a eye NDC for na pa o mo mpena ba ye eno nti no mo ye resafo sem no even if by then Gaddafi, with respect, is not on your radio station. You will not reshuffle anybody here. I'm not going to reshuffle anybody here. That is a matter that I will take in an appropriate way in the now. But let me say it again. I know that people are making a lot of noise about this matter. Okay. But several of the people who are responsible for assisting me to steer the country out of the difficulties that we inherited and out of the difficulties that have subsequently come are still in place. Okay. And many of them, for me, have done an outstanding work. Their output has been considerable, and that's what I look at. Okay. The issue about reshuffle or the performance of ministers, it isn't as if it is something that every now and then my mind comes to. Okay. It's a daily preoccupation for me. Yeah. I'm required on a daily basis to ask myself whether the output of particular ministers is up to the mark. I am on the final authority, and if they're not up to the mark, I'm required to act. But if the output measures the expectation, then I don't have any strong reasons to heed the call. The calls come from all kinds of reasons. NDC wanting to destabilize your government is one. There are people who are also looking for jobs. I'm not disputing that there is quite a lot of attention on it, but I also think it is important for us to have a really holistic look at this matter and be certain of what we're doing. But as I say, it's not no responsible leader, president, prime minister will announce, I intend to reshuffle my no. If you're going to do it, you do it. If you're not going to do it, you just continue. For way a man penny and another danko for the watchman PSA Bema board and in coma or Northern Star Radio with dear or Tamala Bontes and no pembra no was saying a new property a woman Tiffy Mantem no what I say 1 year Gina baby a reshuffle seminal or more a NDC for Mompena by ye. Now so do not fee say Sankaman penny and another danko for the Enyaku Kudru. Naka the ministers and where ye be a D Eddie Bia Babashi Semua and Kabema Adrian for Froye a Bema in Kenya Strom. Abana mamum ne kwa ne say nipa 11 no ado mo kwa ball no boy ye ka dankie show na Yankopon ene ya dumma fo me na be pie mu ya 137 mote ho parliament na za chenchina oso o ma na ado bebu o man no a na ne mampere ne wa na busu afo na ke hwe ne mu se be kwa o ma no so ne ni ko bi a e wo so no ko kwa pipi amanyo ko num I from say Alliance for Full Soldiers Advocacy akwa kodin komo wo mo e branch de maba wa ku a e wo MPP amanyo ko no mu fi se mampere ne na do dan kwa ku fado ne nsemi a wo kan wo mo ene ne nyadwene na mo hwanimu se NPP amanyoko no men wo mo mranche ne maba wa wo mo ade wo mo ho aba fode amo man no ene amanyoko no nti kebesa fata se mampani be resafo na busia ye hwanimu se opemu wo yomia wo ye president ya woda ekoya no ye no ebedin komo na enya maye yanko ma no so ne ne Dr. Richard Amwakoba enko din komo papai e ba no amanyosem a wabene mu pa emre bi atwam no na ye chese pani kwanche for come increment you upon history and a political science department there na odano ensem ya mampani na do dan kwaku for dia twdwai se onye reshuffle na the ministers no abo adwuma no osomu say doc yamo adwo ejemoso ya yiri se mpom ye na me adom me hoye doc ohu se mampani na do dan kwaku for the ministers no mo ye adwuma sese no wo mo abo adwuma saa. Oh, and some Jim Bebre woman too. Now, the Crown says, oh, we are minister now when you are better of a budget macra. Most likely, wouldn't you? There's my pen now, but bar. And yes, you can hear the boy. What you say?
we are minister most of the time. Sika ya de be ma ministry. Won't me find judgment. And look how the president won't me chapo bi no. I will say teacher ni won kwa kira de. Wa man book, wa man chalk. Chalkboard ni ho. Was wa feri. Dey na original so just wa feri. Won't me kira de. Anything. And idea was all the man no fa man is on banya juma. Won't me ko kasa wonya. That's part of the problem. Them pom chewo. A party known as the president in the buy. The party need the Uber. And just a wood, now to me at the Opebia. I was all trying now a party for no money. Party for any baby almost better my age, maybe. I could see saying I am people. Almost more about to say, almost 1 idea. If I'm chow, I saw a maker, main can't be. Main can't have a ministerial appointment to be what I said. In fact, President Frames or Mambia make us say, Mr. Medana. They my friends so here more there ni ho asem meko eti asem America nyame nti na America doc say president fro so here more emwa ben na nka ofi say ohia ubetimi di aboa no oh say futuo we yan ne say ye behwe we say asane ne etuma boa bi and then they ha me kra na de wom ne say ni ba bebebe e wo MPP mu ti omasa na so when mu kwa na enimu nyansa na so mo anim die na yem fro obi ani wi ase o ya ade a say another person meet me nya ade nchen na once system a be de won de o ya ade no asemu ni na so o ka se o mo ye no mo abodwuma pa o mo ye say o so mo ye den excellent equivalent to excellent ni ye da go temu any uko IMF a chese o feel and only a day you did call it. Last month, this travel, only a day IMF. I am 3.1. So I can't simply say, your ma others won't coin. Now, yes, I can't be pleased to no crown. I say, young can of create. Say, yeah, dear, say, you call IMF sanity. Don't be all your dear IMF. Na doc say president Becca say one more calling for reshuffle bebrebe one more NDC for no more person mo destabilizing the government nti and no more calling so on your reshuffle no and also so the president ya adwene oba na on your reshuffle na NDC for the better never joke yan kwa na reshuffle na don kwa na obi aka so join it happens all the time bakofo bia ni wanyansa nyina ni trimu ne wo enti obi o ya de kra obi baba o ya de chen na so once some better one so ade bi o da ho bi kura happen to you now you are ho dindindin time bi o ka person ku hu kura and so na answer no ho obi ba wo kan oh ade dey say ni when am me abi mu dindindin sanity dey na den well you very simple and you no na ade ye nyira ya ban enko ya sisamu kakra was it every 3.1? The Sikani who I am fat and Nifo from them. One shall stick it the work government of Akoka and the Mamutim no one try as I know can be. It will feel so on the president in Yaduness or because the minister I dear or my boy Juma and Unti. Why are there no requirement? And it's a very simple. Being cut in Dindi, ya dear, Kini I am. Then your dog, some ministers, and your nature so much. No. And I want to kind. Messi, yeah, I mean to me, because other ministers, only finance minister. I am a physical assembly. So, but Ukrainian ministers need you one, yes, because on one, the Nigerian for one, they are not calling. And only as you say, a person is discussed from crowd or ideas in your man, and it me boy, they're quitting. Now, on one all this time, they're that from on now, so I yeah, dear star. The 1 year, dear, say, preference. The 1 year, dear, preference. Dog say, say, bia, me, any amami ministerial appointment, and a ministry near the McCoy, no, a cadet to say, Sika, Medebeye, Juma, Emma, ya. Say, Niana, Obijina, baby, no, bomb, but to say, my ya, dear. Nese bia metime pia kakra na ma ye bibi kakra se na ne kwanso anu go no anim se sika ene akade on fa mame nese metima ye adwuma ba bedu ba bi sa se ne na president dika se was the ministers ya de ana and say the wuchire mu chese wonya afi a chese wa ya de sa na pati a chese o si fa na wonya afi
as long as I don't cause trouble, be an extra why I can. Maybe. I do be a bit my. What they say, 1 minute. Who could try and work one or two? Not what you say, I will go out to baby. A bosom or not you pay. Yes, why I did that? Maybe. Doc, yɛda no adagye a wanya de ama yɛ anwummere bibia ni so a yɛbɛsa ba wo nkyɛn na yɛatoa so yɛda ase paa for Dr. Richard Amoako ba ne ne nakɔakɔdi nkɔmmɔ no mmerɛ bi atwam no na yɛpɛne kwankyerɛfo a wɔda ɛyɛ history and political science department a ɛwɔ Kwame Nkrumah Suapɔn no ano na ningina president Nana Danko Akufo ne nsɛm ya wɔde akɔto dwa wɔ Northern Star Radio Tamale Abonten so wɔn frɛsɛ kyenkyerɛnkyerɛ a wɔnya reshuffle no wɔka ma manfo atiaseɛ sɛ the ministers na bɔ adwuma pa wɔn abɔ adwuma ensɛm fata so wɔyɛ reshuffle bia no wɔn kora no a wɔn no dam bebrebe reshuffle no wɔn yɛ NDC fo a wɔn mpɛ na mamu no yie na wɔn ɛyɛ yɛsa na yɛnkɔ wɔn no so na Alliance for Foot Soldiers Advocacy Queen ɛwɔ MPP amanyuku no MPP mrante ne maba wɔ mu fi sɛ wɔn do wɔn krabo for the ama party na enkebra so mu nimdeɛ ɔwɔ sɛ mo bɛsom party no na epagya amamu no kɔ animu a wɔn ɛkyɛ sɛ president nsɛmi wɔn ɛne ne yɛ adwene a enye yi enkodi nkɔmɔ opemu ɛyɛ president a wɔda ekuna no yɛne no enkodi nkɔmɔ opemu ma joy opemu ma jo Observe Hwese Opemu Woyomi Oye President da Alliance for Foot Soldiers Advocacy Kuna no yede ne bekwa kodi nkomona yakwa kwaji omunchiremu no mo se sansem ya President Nana Danko Akufo do kan yemu fa dodo no a wanhwe ya na ye kwa anim no na ekwa kobum na nche ne mabawa no abamu a enko ese bi obi besore se ye mpotamu ye mfikyire obedante wono makwa campaign akoka party no nsempa de akyere ye amanfo mo matoaba de ama party na busiafo ehwe se benya opemu a man so ne ne di nkomo yi onya ma ye de ye ntoa so yenko ho ye ne ni nkomo no ho opemu ma adwoe mini abema ejoso opemu mi giri se mpom ye de Christ na me adom na mo mpaebo ntino ye ho ye pa na president asemi ya wakoka o Tamale Abonten so Northern Star Radio say womo call say wonya reshuffle no emu dodo na ye NDC for o mo mpena mamu ni ye ena mo call say chinchinchina wonya reshuffle na the ministers abo adwuma no yate se mo se mo ne president nyadwene sa asem na wo ka no menya bema me da se pa wa konye mini kan fa nchiama wotiefuo nyina enkanka FPP ekuoma ene afama nyina across the country na response quite disappointing to us nanka ye hwenim se penifo se opinion di o twasa no nya den onim se ne tiatia enti nanka ye party nkuoma na ye ku bibia bataban nanka ye suggest na ba na anka ye mampeni a emrane ma ne kwan so no obetimi appoint ana we na me gidi say sa statement NDC for ye no ene ma mampeni gina omo statement so e de ma response na nanka mesre sanka mampeni nka o say ye ekuoma no ye de nanka yaka no ananka o so ontie ye no disem no no nhwe se bio abebu omo a nanka o dey take the decision nanka akoba ne se na me konye nti a na ejina so say yen afa na ye frɛ for reshuffle a eme se sia obehwa 3.1 incrementally nietie nie se so na menim say wa Ashanti region all across all other regions after obenyu beka ye there is a growing despondency after party ne aban nankasa eniema nse da nko yie wo yentem after the gap ana ekwanya eda party foot soldiers ana grassroots ene aban mu no aban panifo ne ade no emu wa enti na party fo nyina hwe se aban ne beye ana party ne beye shake up bi nsakiraye bi ewa amemu ni na timi ama party fo ne nya agresemu fo bi ama mo dia ye party kuma e dia tai ya aban neti na breaking the egg na ya kaka ya da ne se Sunday school nyum no
ankoye enyom keke na emu materialize na President Kufuado that is one de bi okase the ohwehwa no so be da na memu na ba another APP government no anye kase bi keke na materialize if you no ena nti na nkaye ye gina so pray for reshuffle no and so ankoba ne sa ya respect president ni decision no ye bi so na amana ma no kwai na emu ni die kwan so no ye say we die anka ebe pa na opemu se momo tena say Alliance for Food Soldiers Advocacy a mo fi se Minister Bay and Minister Ben and President Eric Safo no a enke bebo party no ne oman ni nyina opemu yes Mr. Ojinaye kakra mama ye nkomo ne ye de pa but ho na online no na oyira na ebubu ne pasa aha fe de ye gina hwa nko ba bia na fe ni nkomo no na me ka se o se ye press conference ye last month na ye ka wom se efan se ye pese ye be ye issues no personal say minister we na nya dia na we na ye say we na nya asem no ba ye ka asem na to pedifo tim no ye ka se ye mbodi na emu ne ye ko kan ye ne say appointees bi wo ha so omo ye minister so omo ye MCs and ministry class yo omo ye CEO so omo ye omo intentions no say mimi asimesi die mampeni na me pese mindi na so person di mampeni a na wo se konya ne da ma se Ghana fo no enya no na wo hwehwe esi a wo de mampeni na ape nti akasafo ni nyina nhwe omo ho na ya fa afoforo a obo de ne so bo be Sompa se do be so babae na ba so Ghana fo no obo me fa sa nkunya no na omo ti bi ebu o man na man ebiem eba MCs ni BCs ne so a bebre wo ho oba igeta aka na other regions na every lusu sit bebre to skirt and blouse oko those places thing na minim radio station no eyi mensini kura wo de ne wo mudie na mo ko bisa bebre wo ho no ba hwe ne ase MC ni MP nka MC ni party ni ntamu kongo saun twakwani nyema hunu sabio ena ma party ni mutete ya ye lusu sit enti saafo na MC fo ne appointees na enim se obo nso mo se na ye eduma ti a party ana mo ne party ni nyo saafo ni nyina afo na wo ye yiyomo ne enfo mo wo party ni ho do omo wo enimonyam ni nimdie mo beti na bo party ni aban ne enfo mo be se ho na ma ogav Ghana fo wo ma MPP party no enye de ensam brebiem me so ni Ghana ni die din koma NDC is never an option. Okay. MPP ye pa na mo almost say MPP almost MPP dio mo hwamo almost ka say because almost this MPP betimi aye more than what we are doing now na the side ni bebe mu a na ye reshuffle side ni bebe mu a mo intention so mo de adefoforo no mo pen ye yo mo sin che fa afoforo mbem appointees a omo de omo pe ho no mo den omo be so party ni aban ne Ghana fo yie nu ye yo mo sin che ne ko mo wo oman ne ho do no ene party ne ho do no embe die ni ni nyina collectively etibu bua President Kufuado no bua memo ni ye na so Ghana fo ni a omo ma ye break the na opemu sabre ya mwakasa president entie na still o insist say the ministers na ebo adwuma no amo pese president ezesa na agene no e de na mo be tiawa Evan say ye ekuoma a ye bu ye mpanyifo ntino yen kasa se bi bebre e wa abontene ye wie ye press conference di kan na ye de prepare you know ye de for reshuffle no ye indicate say ye betu anamo bebre akọ party ni aban mu mpanyifo bi na so na ni ye da ye ni so no ye ne makoka enti after ni ye initiate that process a ye betu anamo akọkọ party mu mpanyifo na me adom kokora ya say na party new executives ana abamusu ye mpanyifo ho a ye be ko mu nyina na so na yenti a ye call for reshuffle no ye de akoto omo so na so na omo ko national council next meeting ana say decision table na yenti ejina so a ye de to mampani enim e bia o sebi na ye na ye bia ye nkasa ne ye nkora kasa na omo mpanyifo de e bia omo campaign kasa te mampani a na wakotie
Opemu yada se bibia ni ebesa ba onche bio yada se pa no adaje wanyama ye nwumre abusua we your penny opemu wo yomia we president the Alliance of Foot Soldiers Advocacy kwa ewo NPP amanyuku mu nyina president nsem one wode akotudwa wusrim enomo ene president enya adwene sa kwan ne so aye wo dwumadi sonko bia no pa bia no nsia pa mu kopem no nkono pa mu so o man ne yodo bo achechena na dwamuo adwendwere o man Ghana yempuntuo de bebo o man no ene anomutu a wasaban no to ayato ne din sade a chia bia dwumadi na sa dwumadi sonko na de no ekọ kwan sonko so kra wa bra wo yi ne mpaboa na wo de sha no akasa na kontana na ya obo male bia bo gama no tena dwamuo menne ne kasa ne ye nyina sesa ye ne o man Ghana mpanyufo kuku dam edi nkomo ya na nyina fo man no mpuntuo ho no enu mu no na asamba ko bedadwa no Ghana card no voting nyame yadoma 2024 asamba ko electoral commission de betu dwana Ghana de hye no ni parodo no a hyase a won mo yam hyehye won mo ne yewura wo foso ampofo ya wo yetitine ni de ma NDC amanyoko no kasai eno obechie mu zahwe ensam ha sa wo hwe mo pa no a anamotuo ne hyehye ya electoral commission de agu akwa mu nyina ada di pefe se de omu ye nyina da wo mo ye de abo aban enye se bia Ghana mpuntu nti na won mo ye na mom se ne be ya fimpim ye ne adru nnan NDC amanyoko ndi bedi ncho na MPP fo de nkunim nti na won ma hyase a wo mu di se adwuma yi say I can say you know say Ghana form pim baby of omuni Ghana card no omuni ma obo parenti and omuni system na National Identification Authority no edi egu akwan no e make no extremely difficult for most Ghanaians to access the Ghana card na say ya omoka say register SIM card na just what the Ghana card the ban sana register what we need see bank ha na be was the other places say e need to go bebre ebi no mo ha so me ensakra o ma press o mo and we are saying, sir, so we say, you don't have to make it extremely difficult. Say, there are so many people. I say, be radio station now. Be some say, or my attempt to some of the Ghana card. If you ever cut us, what you must what you call a much. I never check on ya or come answer and then what yeah, Ghana card. And this electoral commission for and easy to access. Should not be the only source electoral commission for every dinner to say and now Professor Otwabana register. Why a year to tell me the ma and this Yamanyoko no ra ofosu ampofo. Observe for free sons, some money and for Monquanapco Trainees Association of Ghana will matana ye. Na see no more casoma de crata, aqua down opim so say to tosum you know, dance so tipe so de payura, say baby omujina say no, or ma akechia 9 months ya kem, or ma bono man penning for, a chicho money se penning bonny be away from a bonny of VIP basima, or ma emma womu bisine, no more a so guyura so, say Pebi Binkan Chairman Penin and Adanko Gufado, Nanani Chinaya, or Malawans, a Posumen Chrono Akamuno, Unchitia, and Fa Emma Wumo, Nike and Nimsank and Nichnay, or more Eto Santina could Jubilee House, Nani Cosibunica and a Picetino, or more Aqua Quibi, or more Chesse, or Master Solomon Sakakra, or more Jidiwa Rishimusa Krateya, or more Edia Quacodan Urano, Uraniman Penin and Adanko Gufado, Edinkita Hope, Sikanibetum Sisia, Ora Dennis Opoko Katechi, and their president Eda Kuyano. Some performance and food to my ebo to my kakrache in Simo at the H. He said, "Na Yanugusu Adibia, Yadetu Monim, Ewo, a press conference, a ban a wee, enche biano, and ne Yenina Napkufo, Yajina wana name, na national president, Minima Poundful, Yadiani, Echere, a year Mensia Palace, a year Utun for to the second, or take a course to Santin Pia or Nana Uncanso, and baby Awatina. Nina necessity the two Ghana for him saying, Yamia Duma, Yadia Semo Quaco dying of him, so take a course to one can be my Abosomen Kno, Sumi do yene aban aye adwuma na 77 predators a wontumi ntua ye kadia ho hiahia ekom ene ho kyere abre ye nakofufo aye wo Ghana no ye de asema akodan opimso ye ne ntie se watia ne na achi kakra oni Ghana na obeba nti ye secretariat a wo opimso aso ye ho no wo mo age ye petition no fel so ene ye di nkomo kama se de tie biara se de wo so mo ye no be mo opimso so nsa ka ye petition no nti we so ye asema ye de to Ghana fo nyina ene
anim ene ya na on the 18th nyame adoma ye nyina napkofo the whole Ghana ye march straight forward yes I eko eye Jubilee House eye nhihye ye se ye be fe ye send ya kira ban ne Ghana fo ne mpanimfo se omo ni ni ye sa bosome nkron kwa bosome du emabunu asebe ye wo Ghana wo se mutua ye ka oman ne daachi na sebe ye adwuma bosome nkron kuduna muntua ye ka de ye ni aprese korodom Abusuanti omo chese ni bidie nso jankasa mmirikwa de oman na ne omo de krata kokodan yewura omo hwe ne mo se yewura bebem na 9 months aketua no mo nsa ka Dennis Opoku Kateche ye president ya oda napkuku na no Ghana Association of Industries one mo so abamonte so kire se wiasim evifeboni efra abo aponche obi hunu bi ntia ko obi hunu mobo ni nyina no e for mine no ba bia ye sidi na hyase keka kone da fom e wo ne nan se ya ye so enya kamafo na ye nyina ba ka ye na nopa guta adwerefo nka bom ko won so ba monte so ya panyipa wodi won manimu Dr. Joseph Obey no so kire se ba bia keka kore de wasa ban no ankasa won nyumako ahodo hie senkonwa ne ye hwe pa ye sidi no ye betumi adiafa so Dr. Joseph Obey inflation na aba oman mu no ama consumers no so no omo purchasing power no akofom yiara it won't mean that say oh yeah exchange rate na akosoro dia wo ba ya wo sa bebo ape so na ebo na akosoro na den ya customer no beto they see an customer no so no omo bre internet ekwan be na be fa so internet ekwan be fa so anse e be ya next ka no enya anhodin bi ejina so ehwan kakra from December end to date no this kind of so no don't hear manager as a matter of priority and urgency. Now a coin be a banyeska de aba enwanimia no de stabilize currency no ayena aboa yenina. So 3 years ago as 4 years ago it cano 3 years about 3 years cano what they know ko ya hutsemuta ma finance minister ST forest committee it ya to atwa no nkeka ho ye some of our input ye no eboa emeskani dina ebedu sambe I was for way a president Dema Guta Dr. Joseph Obey Tenen kanona seminti ya kwa maso na ya na Ghana Association of Industries ya no won mo panyipa ba kwa din komo chichine ni de makono owura kwasi nyameche ya kwasi ya moadwo Sompa so nie mejemo so abru ya da sese waje enso wai wadaro mo ready afra wa numre yi a eyeboko Ghana ya sidi no baby akeka ko ene se de dollar esi bia pagya ne mu a edimrika gidigidi ya ekore ya hwe mudwumadi a mudie no anya bia enya nsunsanso wom ana mo de mo hoto mo se dollar mamenchi atiefo a omo agebra omo tie nyina se dollar ekosura enya nsunsanso wo opia djuma wo ye o man no AGI for industries near the raw materials ni bi won ma ye krefe amano ne ba ne di adwuma the dollar ne cost re nyansa so wo bi aso e na Ghana e ye oman a AGI for ya ka say oman ne betimi ade ne ho a I was think ban no di na ni hwe ye enwuma wo oman mu ne produce wo oman mu a enka betimi substitution ama import no omo hwe enti say basi nyina ye chesi no ma wa bonte dia ba man ma dollar ni de ntimi nyina da and sana metimi akafa on for now and sesi ya no ya wonu se adwarifo nka bom ko guta won mo so aba ya won mo kire se ba bia keka ko no de nka aban no nsinkunya na won fra nyumako ahodo wona na yo mo ya adwene se nka aban no betumi ya na sa kwan no so oh many guta for ya adwene e wo kwan bi so in fact, says Sikano Diakwa could do the same as a bino and share and pound of Massibra or Mino and one against them. And the Miniguta for ya, you know, can be so. Now, maybe some better good for any so industry for so any journey and they say, also good for so as your money share. And you might in the Ghana, I say, almost toy and no money be a bay. Nanka, say, Sebi. Poultry products, ni frozen chicken, ni mama e cracker bay. Enka awoma yan support farmers mu o man mu. Na ka guta for no fa no members ne nkasa. No mo to Ghana de no na dollar no e won susun kwachi. Sasem ya woke ya yi mama mra ho no ano na me se wasem. Yenim se mu nyina no obi aye kuoku ahodo a
mudi dwuma wo man mu ma ne boa wo man Ghana mpuntuo pa na nyambia motumi atena se muni gutafo na susu bribi na wono so akade na akyere mo efa ne nneoma a ewo so mbeto firi mo ya ni gutafo no brano ye dinkita ho na de mesene se ya na edu me bia ye kasa wie kura na hwamo kakra bem momemfa ye sisa ye nyina no mo sise no enye adwuma na emwa o man no enkanko mfa ye nyina se be obi a eto man ni mpuntuo ye nyina nso se be obi azo pe na no aduane but ye nye ne aduane we so man nso ebutu a em se emwa ye nyina enti ende mesene se gutafo no se bia omonhwe o man nso mpuntuo enne nkanko kane kakrama ye nyina ho ntoye na motumi asusu biribi sanka mobɛtwero krata de akwa aban mu nanka enyumakuo ahodre ya makeka mo ho abomu yi monneoma amoye no aban no depende pepa ato ho na wahwe de wo man ne yegisi ye na so anka betumi ayeyi ana brano ne aban empanimfo edinkita ho ansa na aban kra ban ne budget no AGI ye input ewo mo pa but ye input ne wia se abande baye adwuma no eno so eya asempo fro aye se watu obefo so obefa no de this time be na so ya asempo fro enti brano ne abande din komo ne abande din kita ho ye ma abande hu no ma yeko ene de ye so ye ya betimi aboa o man nyina ne abande kasa enti se sie ya mo sa ba mo nten so a mo kasa mo sra ban ye fa ba bi so guta kwama won mo no se ko ba sa no ma we nyina ye hwebu ada na wo bia ampa so afantie mu anyam bia no mo wana motuo bia mbasa tu ana in fact AGI for the ya na strike sem ne yenkobi enti ye de ya ne se ye ne aban no konyesie ya na ye besra ban na ya try se ye be advocacy kakrama amam funds what yenka na emze amam for do mu nyina no tuma aban ne betie ye ka ne kakra na ya de nyame ase ye cost strike nti ye ba koso ne aban no esinkonya se de ye kan ye na otie a e fi se be bo o man enkanko otie ye gidis ebe bo o man enkanko ye ro nyame che de wase no brewai esumi da mo asemi che ye tie for just so I was your for way titine ni de Ghana Industries Association ye wo mayi mu ye ru akwasi nyameche wo na titine ni a woda asantemantemu bono ena fe hafomantemu ano no wa chechensemu se ebre na wiedru se gutafo so mote won mase na nioma hodo bi omoton no mo fa bi mane ye na ban no so eye jepa ebetumi abomeyi abusuan safe no abeka ho aye ka mo se Sompa 93.1 FM enwumre no nsia kase na nsa no ba bia wo bia na eguso a ye de mamuo no sa wote enka osunyane ne mpotemo ha sei Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM no so no osunyane abonte so ba bia wo bia se ye sunyan se ye na hafo se ye bunu isene ne mpotemo se kase ne sentena gi ba bia madama eno an ye de mamuo no wadwenche no nsusu e fahia yen awoye Facebook junction so Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM udru odom a o like na wo share na do adwenche no nsusu no mototo no yeguso a ye be kase ende mamuo no ye be kenkan ede amamo ye nto so na yemfam nko osofo a o hwekwa yo ho nsensem so Dr. Owusofri Yakutu atena ye na papa ibone bosso mampeni na nadudan kwakufor do abaso pa se mampeni na nadudan kwakufor ne planting for food and jobs program no de ba ye no ene nam so manuane buso a ema bro sei e buso a me ye dibia e de bi kom mama ye nuanom a wo mo African countries ahodon mo so no so man hia Ghana enkomu wi papa de sansem tu jawa bre na no pay o tena se e ma miama konto man hene ye dubu ache kwa me de nkra e de Kofi Asante ye ni nom to na no a ena na ocheche mu sanyamianim ene bonsamati ko ne bosso mampeni na nadudan kwakufor do ya de na ne penso ena aduane abusu saa no a Ministry of Agriculture na Ghana produce 2 million metric tons of agriculture ever of a brew we produce bigger last year 3.2 million metric tons 3.2 yes abru okay yes because they said they within the seasonal practices
People look at it in the long, medium term. They have the patterns go. They are Fibiano, a Bruno intimate, the price intimate, stocks being intimate. Stocks no bathroom, no, none of Bono Costro. Stocks no air Costro, none of Bono bathroom. So within that pattern, I'm going to say, may church me. So, and no, we have been able to produce 3.2, 3.3 actually million metric tons of maize from less than 2 million metric tons of maize. You see, mono, nam samundi sa profession into no. You can't figure now, who significant. I'm telling you, for any country to grow one particular crop by 1/3 in 5 years. It's a huge achievement. And one thing I surplus is about neighboring countries, they back Ghana, Befet and Neko. They don't have it. Abusia we Dr. Uso Free Akuto na software or show my yekua your hun sensem so. Na no ntem wonu me yadiara wo self chronoma santama ntemu baba somi. Esu kon ma wanya mfie ne dun kono Steven Ajekum. Ya wakwa boaja ato obi dem. Wakwa hwamu motumi adum jane kwa wi akire. Ehye ne dwuro be ma na ka na nso no. Abusua na akwa ya wo sem ye papa. Na ye no ma me madam Pokua Ajekum. O mama ne eta fra no adi nkoma mo akyese nyame anim ni wo wa na de papa ba mo wa mana kana sem enenne wa mana nso ba ko ate enko be kansem pa e de akyere sompa de hye na sa wo ne ba no a wakwa na de nyina sanse wo ya akoda bia wotumi ne tena fie ma akoda ne ye aduane ka banku kyese bibia ne wonu ma akoda no de ma no a wontumi nye wo fie na ra wosam no se na no memenda no woni akoda ne nyina na ti aso damu him etuntum nyame ene so okote ya yesi akoda no ejahye no enti wono kra wadwene ho a woni nkwa akora ne ba no fa so a wo pie ye ya wo kwa kodum je kwa wie kire ara wo sem sei ena akoto no na ye pon asale kwa asale enti ye pon asale no na me midika ba afie me ba afie na me ba no o gina asale da ho ame me kra ne se me ba afie enti me ba afie no na ba kora na me tente mu na me so ale ko ye enti mi dira na be ma ko ka che me se ba ni se je ni mo se na me se ata wa asale da ho na ha de ata ba ye de no wo se afie na se no se ya asale panyin fie asale panyin no so odi akote ne pa wa asare dem ho ne nkora ni nyina ne ye nyina ti asetena kama enti wo muti se eda na se na no mu nyina gi gum e no mu ko ho mo mo se nsuo gum se gum o mo amo twe ne ama kwa de se o ma ntimi antwe ama enti ne nyina ne se me ba ka no wura mu se o ko fa ne me ni bia ba ne emema mienu na emema mienu ni pie ye enti emema ni mienu pie ye no so fra ne sa ata eti o se me ba eti wi abra no o se me ba ti abema ne se o ti se nim kakana no wati yim enje se me ba na wu enti mi tana me gache wo mu sa be ba ante me ba ni shem enti mi sire mo mu ko yi ni mame ta be su ni ja na so bo apa sa be se fo na be ti wo kora wo mu dum no enje se be ba na she be prefie be no mo se be ko duru ho ame ba na mfiri fie o ye bo asara kwa be ba na ba ba ni fra se da ho na ko ye na ta de wo ho o yo ba Mr. Baby Bamba Manso, and then Kakura Samas and Bay Mazie, and there are some Makora, a bay time who part the Sacramento of Boromea stop, a Bennett, a man in an uncle screw, Berman or Marquan or Marquan or Abba. Of Rapid, I don't remember Guyano, W. Mikrana, Miguya, I'm going to be Hankomsa. And I near Boko or Bacasatana came. Or Vetera, visitor of Papa, or no Papa, no Papa, no Papa, so I say and the vanity, I mean, you are not, I mean, you are dancing and drama, but that's why you're so. As I'm couldn't cosment him. Casani am cram, maybe a few what I tower, I know when I'm in a one class. I know with I'm a tower, and I was at our salary. I think when any cosment him up with the idea. And to make me could have been say, be our foul, I got frat, I am friend of one, I send a forward room, and I couldn't acquaint, and I couldn't in the feet. As I'm saying, I'm a friend, more frat, let's put him I was your from YouTube number hard ye. Sompa TV. What about YouTube? One more Sompa TV, Facebook, and also Sompa 93.1. Yamianimni, Nipansashi.
wo ho sɛ ne akoda na se bia kyenkyene na wada wono a obi kura nka nkyerɛ so yɛ nipa obu ama to dompe obi nka nkyerɛ so yɛ nipa David asia ma wedi ani nyina sa mana to dompe na oda ho sa no nya akwala keto ase bia akwala wadi bia 2 years 3 years na bia 19-year-old boy na we wo hwa baka se entomago na yahye na egu ho sa no ano aboa sa no mama me on shedden pa mu ya se ne osi ka se ne ba titiru ya na mpempi no ano e ma na ya na teta omo maame no mu na wo ba be ma na se oben maame no sa no na akwako hadwene yo abusanfo ya konsefo from na do ba Facebook on mu ni YouTube abenya bi ni wo hwe na apoye mantamu House of Chiefs na no tankonya ya won mo apoye mantamu de atu gya kyerese nyame no kwasem ni ekoso menya krobo no hadwene papa amabesa na watwe mienu nie esum kabi kania ECG for se won mo nnekura nso na won mo nya bi ama suku fo a won mo suku ya won mo sua de enkoda won ba betoro nso hwe esum na aduru won mo akwantimfi na wamanyene ya wono ewo manya krobo traditional area ne sakite ya otoso mienu no wo kire se da bi afedi aye ECG for won ma bremo pa bebi amaye aduru no nke ya muntwa so na mo hwe se mo nwere nkoda no ho titiriw ayarsabia hodo ho no na mo hwe se enkania no emiamia hodo bu won ma mo betumi asoso. What I said to my people is, for the past couple of weeks, we've been in the dark, and that thing has been bothering me so much. And I know that my children are also bothered by, because some of them are losing their livelihood because of that. Some of them are artisans, some of them are hairdressers, tailors, mechanics, even the hospitals and people working at the coal stores. They are losing their livelihood. These people, families. But today, because we don't have power all around Lower Manya, these people are suffering. Although we are all feeling the pain, their drugs and everything else is being messed up because they don't have reliable power. It's a big problem. What I want to tell my people is that I have been working on this all the time throughout the past 2 weeks with ECG, the government in Accra, the Eastern region. We've been talking day in, day out on how to resolve this problem. This whole thing of darkness is unacceptable. But one of the reasons why we are in the dark, even when ECG have make up their mind to even come and give us the light and to go around testing their transformers and all the way up and down. I mean, at one place, Manyapouno, some people will come over there threatening them with stones and verbal threats. It's no good. That's no good. We cannot be doing that as a people. When you are threatening people who are also coming to turn on the lights, I mean, what do you expect from them? I was off away a year when you are no woman your traditional area, no name. Secretary or Tossum, you know, and what you know. Yannick Romani being so a dinkomo. We need light to work. Right now, I'm doing leather work. To serve my family. Every blessed day. I let my child go to school. Right now, we need power. These people to come and fit on the light, give you people. We beg. If any matter, if we solve it and switch on the light, give you people. We beg. What I know about the light is the promoters are not saying they will not pay light bill. The off of the light now, in fact, some of us, we are happy because what we want is one piece in our town. You see, so we want, if the light off come, you see now it is light out. So after this, everything will be settled by our chiefs and even the president. Yes, it's a typical problem that our selling, we use our fridge for these small things that we sell in the market, pure water and all those things, but the whole thing assists. But what we are saying is we are also insisting that we have to get contact with electricity company so that we all sit down, we do things and solve this issue.
Sompa 93.1. I was your away a Ghana this year be a one woman ya crobbo. And I tell one more castle muso church how and can ye ediabrewonum. Nabusan for Guswa de Mujina Menya Croboni you look Crobo Honma wepe mantemanentia. Abato some FM in some for pronunciation say apom dia juma efo e wo menya kroboni yilo krobo hono makantama de nsia wi abogu so say ifri sabre ya kosi china wi aprem to bre na so man te se kanea no maso a na ne me ye nurse ni na meti yilo krobo ananse meti menya krobo na mfaso bia eni so me ye doctor ni na meti yilo krobo ananse menya krobo na mfaso bia ni so se meti na honum efisen kanea no mo de be ye adwuma kanea so no ebi eni mpotamo no bia etireke so mo tire honum a enye and I'm so Emma entity and say hospitals are a yellow crop on menya crobunina and a crata quacodana nanum. So Momo de Ron Kanchaman for say, or Momo Busia for wo, your Moses free Gemino, body in the pran pro. It is woman your major some bay ya, or Munkam who may ye body no more encosi. Na Busianaki anymore, see a beco manaso. Not equity besia for a professional conconsenia, would it concern with Permantemu, yellow crobo, menya crobo de my yang, El Kumasi, and name Yamia Hodo, a branch of Francis and Kruma, Yenno Aqua couldn't come off a semi home. Then she puts out Manoa and said that any more Papa Bia and Yumbre. You go so at Twatua, see Benya Francis and Kruma, a war yellow crobo, Nemenya crobons and semi home. Na Yenno Aqua couldn't come on. Na Onya Ma Yeno, and Twasan from Monco Monsieur Huns and Simo. Na opening port, no case, a Ossetra Senior High School ano openi Michael Mensa and Obama Penny and Adudanko Kuforo Abasu ye pa Saman Penny sene wasi ababe so suku yimo apeje suku na mana babe krabera and ne suku numu fa yo enya sem ketwa papa di san semi to jawabra na je so mo ya mamre akeka ne mesi ni ne nei suku no dwumadie wo mo yesiwe krado mo 80th anniversary and no mo babedie na ahobo a wo mo ye ene ntutu a wo mo ye ene nam so mo ne so performance sem twefo edi nkoma wo chese mampeni na Adudanko Kuforo o mama na mo na obadwuma pa seni o case yesi ayefe ene abrosaya busu school ho na nyina ya mampeni no mo danase SHS ba in fact free SHS de ayeye mo pa eba logistics o hwe books a aban ne de ba classroom blog ya e wo maintain so emu wi a mutimi akwa free SHS no ene nam aban so e ma yensa kan no intentem so a boa ma ji si utwa ha na ye number of classrooms a ye wo no 72 na eno aboa ma easy congestion nanka wo free SHS nim because free SHS the enrollment e course yi na uhwe school yi enrollment nyina na 2000 free SHS yi ba ye mpempra me ne okase ye population e 4450 school for we have form 1 form 2 form 3 e kira wo say enrollment ne kura no a multiply by 2 and I'm free SHS in so ntino e mo fra bebre a nkenye free SHS na nkomu ntimi mmebi ebi wo kura oba de odi beto aduane di kura na aye din teacher for no na omo adapt bi aya omo show mo aban no aya ade books ahodo yensaka de wo say yensaka nyina say form 1 for e ba ye omo uniforms are ready omo exercise books any omo notebooks any core textbooks ni nyina yakwa akofa efi regional education office wa ye de aba ye rese form 1 for no ba ye be che ni nyina ma obi ansa akane de aduane sem to de bia na challenge kakra be aban ne te na quickly waba sisi amene o kase ye wo mo ye wo gari ye wo beans ye wo anwa ye wo sugar ye wo sardine ye wo mackerel aduane bia wo se yenya ne ye de noa emankola Abusuya we ya penny kwanche for that okay senior high school no say headmaster Yera Michael Mensa na yetene nkano na oro John Oforia taroro no abanmane se commando when ye nipa ba ya na owure wa ye frimre santia o wie suku e won pasatia senior high and technical wa bom modern a chade no nyoma wodro de bafua e no de ko enam so ma also see executives ene empanyufo won wo suku ni mabona baso ahene ni monyama kyerese de wa ye no aso won mani bebre ya ne senior house master ye de man pasatia senior high won okro ye na ye LCC patron owura atakwa frempon edi nkomo e mani cheche nsimu no efa enyuma pa wo ye ho aboa yen wo akoniasa bibiri entimi emubudi na afi nso wo sa ye old students
na ni impact o students mu ne mmoa wo mu di bo school no e wo soro enti no na ye pese ye bona baso ye citation ni bre no ne ye bona baso ne hye ni nkran se de be ya emre bia no obenya akomapa na wo de atai school no nso na eno no ya senior boys prefect and senior girls prefect one so di nkomo e ma one church one mu ani so de maka cha ne senior me shire ne bebre ne ne ndwuma pa ene no ma oyema school me bae no o ma boni din ampa no ma bebre no aya bo school na ma sisi ane ya ne student in benefit from en nti asema e beka ne senior me shire no ma na edwuma no enkoso ana kan say ye dana se woni waya ma school ne de waya bo school e bae beti nyoma bebre bae hu se de waya ni na so we want to appreciate it. That's why we came. Na enwochi no ne no ra John Oforiata ya edro no bon ma na commando enso di nkwoma ma ne cheche mu ne chimu po a wonya ye edema school no me Ministerial secondary school boy if I'm an old student when I'm go school me in 1999 na me school prefect so Ministerial secondary school na em say nyame eboa yen na omaye so de kwese bibi papa no na e wo say ye twa ye ni e be hwe bibi aye ko secondary school enti nyame adom ya ye ne makese akese e de abo school no me ne wo ka say obam Ministerial secondary school hono ma the biggest dormitory e fenipa 800 and abisia mo ma e fenipa that was 2010 na me be ye ma I can the contact with that time pick up and the dinner dey asese no me ahomete betima ko lobby amo basket here and e fan kra no e dey call school I feel so here headmaster now we need camp out team betimi ko pray e pick up kama at the bread now we share near maybe this say bi o mo ko akoye programs now o mo nya I was off away a year John Oforiata and I attended Candoro no one man set commando. I was a young quite now, my gin check a cramodia by Yambo Bosu to na fee and sorry na a manitiate emra no misumna a some the penny pad da the pa Nayana debia or penny once some messages you go Fred day. Na yevena yankin kanka crack. Kosia yemfasi dama yana wo masena etomua na fi na ya kenkan I was afraid ya sedam makokra mafia series where see one ventures na Toronto media ka bomu wo hwe bia beboa pa na wabrabo no atumi adane no dia mawo sana so memenda bia enme no nwotwempa mu kopem no nkono na anam say fenti ya sa sure repeat wo kwa dano mienu kopem no mienu mpa mu so nyumako so asene ya 21st clinic da siataka expert ye woto asentiri na twetwe wo no fa na mo hwe fa ma onye dwudwu bia yare na ayare abe heba clinic nsunie wo se yade be no wansa dia ya so kwanko wo je ho ba bia enye hania etro ni nyina wo hwe eyi firi wo ma hoto extra comfort limited wo beda no sada hati ene ye na ensore nka se ma chiri bremo ne ade ya me yada bi extra comfort limited aba be yi bibia de afiri ho mattress papa no be yi di ama wo de besa massage wo ama wo mpom atumi akentene wo medimafo aba center so ne ye wo be di wasema ma ho atọ papa yade bia ye tete wo ha wo bia da na enika sankwa ne se wo mo san so ebo mpa ya san na wo ma hye na se entu ko na ade na kire wo mo so wo mo nyina ka wo mo sabom na wo mo so twedi ampo no wa kire wo madura ewo so mo de kan wo medima foro no kona so ho nto na mo beso asena fraga homa no 0249 942 842 0249 942 842 yamfa sedama kokko Veronica Jando akosua somoa wohene ni amakwanche of mami premani kwabna kase afia ajewa kwade mofi asari Eric wana so edomboa bi woko MC aho ayo wa last school fees PK Rocky David Rexford and afa Godfred and e kachwe ni ene nkae ni nyina iman so ka ho